OK. Teraz si pripravená? Ako som ti ukázal. Áno. Teraz stlač spojku a jemne zaradi jednotku. Pamätám si. OK. To bolo dobre. Nie, pozeraj na cestu. Stále ruky. Dobre, pridaj trošku plyn. Pridaj. Je to pohodne, OK. Nie, daj ruky na volant. Super, OK. Ide ti to šoféruje, vidíš? Vieš, čo tu teraz zastavíme? Výborne. Brzdi. Ďakujem, oci.